najveći potrošač voska na ovom svijetu je voskomoljac. Kako on dođe u vaše košuce? Pa veoma jednostavno. Kad imate i kod mene, i kod vas, najjače pčelinje društvo, leti na bagremu, grmi. Voskomoljac, leptir voskomoljaca, ulijeće u košuc kod šale, pčele ga primaju raširenih krila. Ko da je pčela ili matica, ne daj Bože, najbolje na ovom svijetu. On dolazi tamo, šeta se, traži pogodne momente u ćoškovima, položi jaja. Kad pčele najviše lete, nekad ugine pčelinje društvo. A onda čeka svojih 5 minuta, kad kod vas pčele oslabe, i onda kreće u akciju. Grehota, da ne mora biti veća. I sramota i grehota. I to. Ovo je jedan rasadnik koji more podmiriti okolnih pčelinjaka, ne znam koliko. A sve ovo plaćeno. A onda se pitamo, nema voska pravog na tržištu. Pa nema zbog ovoga koji je otišao ko kad papir vjetar odnese tam negdje. A ovo je sve plaćeno. Hajde što je plaćeno, nego što će praviti dodatne gubitke ovu. Eto pčelara urednik. I zakošnica, gledajte ramu. Nemojte sebi to dozvoliti. Vidite, uginulo neki slučajevni društvo. Ne morate ništa da uradite za 2 ljeta. Pa onda planirate kad ćete tu košnicu unijeti negdje, skloniti sa pčelinjaka, iskoristiti, može zapaliti što treba zapaliti, ali na prvom mjestu zatvorite ulaze.